Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel-Ondel Kecil. Yuk teman-teman, kita mencari mainan lagi yuk. Kira-kira ada mainan apa aja di sini ya teman-teman? Kakak lagi ada di hutan kota nih teman-teman. Coba kita cari mainan di sini teman-teman. Ada apa ya di sini ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada mainan ondel-ondel Betawi di sini teman-teman. Kita selamatin dulu teman-teman. Kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Let's go, kita cari teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan ondel-ondel pocong di sini teman-teman. Wih, seram sekali. Kita selamatin lagi teman-teman. Wow, dapat dua nih teman-teman. Kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini dulu aja teman-teman. Wow, kita cari lagi. Ada di mana lagi teman-teman? Let's go, kita cari. Mainan ada di mana ya? Wih, ini teman-teman. Kakak menemukan mainan lagi nih teman-teman. Menemukan mainan mobil Tayo. Ada warna biru dan warna merah. Wih, kita selamatin lagi teman-teman. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi ya? Coba kita cari. Wih, ada lagi teman-teman. Ada mainan topeng ondel-ondel di sini teman-teman. Kita selamatin lagi teman-teman. Wow, kita taruh di sini dulu teman-teman. Kita kumpulin di sini dulu. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana? Wih, apa ini teman-teman? Kakak menemukan mainan lagi nih. Wih, ada mainan mobil Tayo di sini teman-teman. Wih, mantul. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa lagi di sini? Coba kita cari. Wih, apa ini teman-teman? Ada mainan lagi. Mainan ondel-ondel solawatan di sini teman-teman. Ada sepasang. Wow, mantul teman-teman. Kita bawa teman-teman. Wow, kita taruh lagi di sini teman-teman. Kita kumpulin mainannya. Wow, sudah dapat banyak nih teman-teman. Dapat banyak mainannya. Oke, kita cari lagi. Masih ada gak teman-teman? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana lagi ya? Wah, apa ini teman-teman? Wih, ini ondel-ondel pocong lagi teman-teman. Wow, ada 3. Oke teman-teman, kita selamatin lagi aja teman-teman. Wow, dapat banyak ini teman-teman. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, sudah dapat banyak nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Bye-bye.